Tulis vibro kaneka video ko banta layo call letter na kamta kitu ki apply na mata kaneka Assam Rifle Technical and Tradesmen Recruitment Rally 2025 kita apply na mata kaneka pus kamsipai po Assam Rifle jongka Technical and Tradesmen ajapsan call letter layo ada pimpat tip te sa download no ngan sipen bertaya pi benta kumno ban download no pen ire kumno ban download marbon ba sya delete ke video la pen i detail jong kumno ban password e bro dengan subataya pi kumno ban download te ka link ro ngan bu hapo description pada comment section ro ngan ya bu tersa login nang tu tersa print ya kata ka form ka jong pi ban yo ban ban yo ban download ya kata ka call letter anda pila login ya kane ka website ka bangala ai ka link hapo description login te pin sayu i ka batho reprint form supaya kane ka dur untuk reprint form te pin klik nang tu na reprint form ndak klik na reprint form kan poi sya ka ban nyalam ya pi kan pen i pi sya fetch detail to print call letter for rally te pin hap login lung bau email id jong pi but date of birth te pendap ro kitu ki number captcha gini number kat bagi ai ndala ada pendap kitu beda pin sa klik get detail ndala klik get detail kan sawan kitu ki detail ki jong pi Kawan detail jong pi pin sayo ban download ya call letter ka jong pi tenda ada pendap load itu ki email date of birth bar ne captcha kita klik get detail kum kene kadur dan ada klik nang tu kan sami pada yang tu pi apply ke post ayu yu la mi ang tu te bun ki apply ya ka safai rifleman safai te la dap thong tu kan don ka option batho print application print call letter te baro artali video ban print na bastang try pada print hi ka application febra ya ka turu ta ya ka dur hang tu ki ba 4 dap sia pendap hang tu mat sara hajaga dan sa klik call print call letter print ya ka turu febra po yu pen biang ki detail ki video ai hang tu mo te ki ai hang ne ngi pe junta ki ba na pan hang ne te kala thong tu call letter for Assam Rifle Technical and Tradesmen Recruitment Rally 25 te long ba please support kene ka jaka te kil ai kane ka way ngalapan page hang ne kane ka way khot ban lek hapo dipu care of Assam Rifle Training Center and School po Karbi Anglong te ka center ki yo hapo Karbi Anglong ma komderi hapo di Mapur tela ban yo kiwi tela ban yo site la ka jong mla ban tip tela sa download la ka jong ini way mga ban page mga yo hapo dipu Karbi Anglong te katarik ban yo kandai on 29 April at 29 April ndru baje and step along with the following documents fabra documents both original and photocopy duly self attested negi xerox haban self attested mafi ra rangkar bat ki original ki kita ini pe ne and this call letter in original kane call letter ro haban print sara alang ha porba leg te binon kam education certificate and mark sheet mud ba ka mark sheet berka certificate apply jong kasten ra jong kasten te berarti di ben yo ben ka domicile ada bila ada apply ada bang do basang ka domicile ne ka permanent residential certificate PRC ibaran PRC rubiang dan domicile rubiang ST certificate silkas last character certificate issued by police authority valid for 6 months public pan po police station akasinong ka bade ka police station ka bajan berkasinong ka jongpi ka bade pe ka sinong jongpi lek panang tara kani ko letter peni ba pe ngadon kami kata ka character certificate na po police soba panai 10 copies of recent passport size photograph totally ki passport size photograph caption photo ID proof te la kanu kanoro pila ban ID epic la pidon epic pila don adhar pila berat adhar la pidon driving license ane don pan card kawai ne kini mo kawai ne kini pila ban ra original copy of system generated online application for PST pad katu ko apply febra ya katuru tak kadur jong pila dan 4 tadur jong katu ka application dan kini kiwi kiba apply nam taka safai mdon kamera kane ka typing shorthand ITI mdon kamera tang gitu kiba apply di kiwi post mdon kam marra certificate haban ra discharge certificate for serviceman mdon kamera no objection mdon kamera from date duly signed approved with for departmental candidate katu mdon kamera sport certificate nomor ba claim you mdon kamera tang kibron kam tegila ban ra kibadon boleh mention bagi don tegila ban ra ta the entire process may take 40 to 50 days mudba nadu basdang hadu da mi baik ka merit list kan simpor hadu sapol ne san posngi shibna itam arna shubuno to complete the physical test physical efficiency test street test written test detailed documentation detailed medical waro hadu da mi list baik kan long baik hadu sapol san posngi arna idunai
Ndap la le caka kinom aibam aire pihak penbiang nalade kinom responsible rel ada pidon jeri aire balik bewan itu la tv la dap thong tu. Please note, okay, sapuliwa change of domicile, kiba change domicile and category at any stage kemla aram accept. Shu men PI general dari PDST te phirar ke ST te kata mla aram accept te phiap ban pej bha kat kum ka imo. Te sara yakin di bulan kam print ya kanero print ka application form ru ra kidur ru spotali te sapej ke sentar pi ke dianok ano trek pada revenue te phiap ban le dupa wej sisni shua kata ka jing mare ka jong phi. Penbiang dokumen baro alam padap nang biang bha kapor penang yuk por kumba art post ni duna yuk kiwe yuk kamploi kan ya amti berada ma nang yuk por ha te tangkan nahi itu gua apply setelah download kalingan bu description saya cek ba te tangkan nahi tulis buan